Ćirilica. Piši kao što govoriš, čitaj tako kako piše. Vuku koji sve posoli, ćirilicom duša diše. Ćirilicom jutro zori, ćirilicom srce kuca, ćirilicom njegoš zbori, ćirilicom prilici puca. Filip, Teša, Zmaj i Đura, ćirilicom kliču s neba, Vaseljena sva ih sluša, prevodilac im ne treba. Gete, Ranke i dva Grima uče srpski ječi bašta, a Andrić ide po Nobela, imao se rodit rašta. Ćirilicom ljubav cvjeta, Svetog nam je Savu dala, rađala se iz pepela, 5 vjekova robovala. Na Kosovu, Čeglu, Ceru, ćirilica bitku vodi i kad NATO bombarduje, ona pjeva o slobodi. Ćirilica i Crnjanski dok u torbi nose glavu i sanjaju o Sumatri, Kočić ide kroz Mećavu. Tesla, Pupin, Milanković, srpski zbori sva bratija, Šantić, Kostić i Desanka, Dučić, Pekić i Matija. Od Homera pa do danas nije išla stramputicom, Jadovno i Jaserovac ne pišu se ćirilicom. Od Krajine do Kačatke ćirilica bure vjesnik, odjekuje kao Puškin svaka riječ, svaki pjesnik. Teško je bilo šta smisleno, a pogotovo mudro reći posle ovih stihova našeg sugrađanina, književnika prosvjetinog Lučonoše Voje Jovanića, čime dolazak naročito veseli večeras nakon dužeg vremena. Evo Vojo je ponovo sa nama i sa ovako ovim sjajnim i snažnim stihovima. Dragi kaligrafi, poštovani sugrađani, dame i gospodo, dobrodošli na preddiplomce drugog ciklusa prosvjetine škole ćiriličke kaligrafije. Večera su sa nama gospodin Slaven Jelić, načelnik odjeljenja za društvene djelatnosti, i ja sad biram je li srpska riječ izaslanik načelnika opštine, ali možemo tako, mislim da jest, da ne griješimo. Profesor dr. Bogomir Đukić, naši rukovodioci škole ćiriličke kaligrafije, đakon Aleksandar Mitrović i profesorica Maja Subašić. Ovdje je 17 novih diplomaca ćiriličke prosvjetine škole ćiriličke kaligrafije. Ne znam da li jedinstvene u Republici Srpskoj, ne bi baš bio srećan ako smo jedini, ali i ako jesmo, evo poziva da poslužimo kao uzor drugima, da u okviru prosvjete ili neke druge ustanove ili institucije pokrenu ovu školu za koju je srpska prosvjeta u Tesliću smatrala da je veoma, veoma važna. Važna je prije svega jer pred vama su večeras oni koji će nositi luču svog nacionalnog identiteta, i to važnog nacionalnog identiteta, jer se kaže da je, obično se odnosno kaže da je ćirilica duša srpskog naroda, a ja bih rekao da je ona negdje i na našem obrazu. Ukoliko pišemo svojim pismom, svijetao nam je obraz. Ukoliko ne pišemo, a ne bi bilo loše da ga malo osvijetlimo, da to činimo, jer to drugi itekako čuvaju. Tako da, evo, radujem se ovom svečanom događaju večeras. Postoji trenuci kad je čovjek srećan, a postoji kad je veoma srećan.
Ja imam večeras takav osjećaj i mislim da ga dijelim sa svima vama. No, da ne bi mnogo dužio, obratit će nam se i naš đakon Aleksandar Mitrović, koji je evo u ovom i u prvom i u drugom mandatu, kaže, eto, lijepo riječ, da u ovom drugom ciklusu rukovodilac naše škole. Očekujemo da to bude i u trećem, jer je, vjerujte, interesovanje veliko. A onda ćemo da izvršimo podjelu diploma, skromnih darova od naše opštinske uprave, odnosno načelnika naše opštine, koje će da podijeli u ime načelnika i opštinske uprave gospodin Jelić, a također će gospodin Jelić da svečano proglasi izložbu otvorenom, onda ćete vi imati priliku da malo prohodate od rada do rada. Izvolite, Aleksa. Hvala, Aleksa, hvala svima vama večera što ste ovdje. Ja vas pozdravljam, naravno, pozdravom Hristos Vaskrse i dobro večer. Apostol Luka je zapisao jedan jako lijep događaj u Evanđelju. Zapisao je događaj kada Hristos dolazi na Genisaretsko jezero. I tu je mnoštvo lađa koje naravno bave se ribarstvom. Apostol Petar, Simon Petar, sjedi u svome brodu i Hristos ulazi. Hristos ulazi i preuzima kormilo broda i naređuje Petru da idu malo u dubinu. Petar kaže, pa dobro, otićemo u dubinu, ali lovimo stalno, već ništa ribe nismo ulovili. Kaže Hristos, samo ti idi tamo u dubinu. Kad su došli u dubinu, Hristos kaže, sad bacite mreže. Pa Petar opet kaže, ali Gospode, nismo ništa ulovili, lovimo stalno već. Kaže Hristos, samo vi učinite što vam ja kažem. Petar baca mreže i gle čuda, jedva izvukoše mreže. Kaže, skoro da se mreže ne pocijepaše od količine ribe koja je bila u mrežama. Ribolov je završen, apostoli su ostali u čudu. Izlaze, poklanjaju se Hristu i Simon Petar odlazi za Hristom. Hristos kaže, od sada ću vas učiniti lovcem ljudi. Ovaj događaj je jako zanimljiv i predstavlja jedan od modela svetosti čovjeka. Kako čovjek da postane svet? Mogao je Petar da istjera Hrista sa broda. Mogao je da mu kaže da je njegov biznis mnogo važniji od svega u životu. Mogao je da mu kaže da je Hristos sumnjiva ličnost za njega. Ali Petar odlučuje da pusti Hrista. Odlučuje da pusti Boga da bude kormilar njegovog života. I to je model svetosti. Da pustite Boga u svoj život. Zašto ovo govorim? Mi smo večeras ne slučajno sabrani uoči jednog praznika. Veče je, ali mi po crkvenom kalendaru već počeli smo da obilježavamo svetu braću Ćirila i Metodija. Sabrani smo oko njih jer su i oni kao apostol Petar pustili da Hristos bude kormilar u njihovom životu. Mogli su oni da kažu, nećemo da idemo u panonsku i moravsku misiju. Nećemo da prevodimo, nećemo da stvaramo glagoljicu, nećemo da radimo na pismenosti, na duhovnosti i na vjeri. Ali nisu to učinili. Baš kao i Petar, i oni su odlučili da Hrista, da Boga puste da bude kormilar njihovoga života. I na taj način su i oni jedan od modela svetosti. Mi smo večeras počastovani što imamo takve svetitelje za uzor. Počastovani smo što smo se sabrali oko Ćirila i oko Metodija. Mreže koje su oni izvukli su pune blagoslova Božijeg. I mi smo zajedno večeras u tim mrežama. Te mreže su prepune i one su stalno se izlivaju. Mreže koje Bog blagoslovi su uvijek pune. Njihovo djelo je učinilo da se svi zajedno ukrcamo večeras sa njima u brod, za čim kormilom je Hristos, a taj put je carstvo Božje i carstvo nebesko. Zato hvala svetoj braći i Gospodu Hristu koji je kormilar, što su nas večeras sabrali i dopustili nam da ovo djelo koje smo započeli prije nekih 6 mjeseci u miru i završimo. A vama hvala što uđoste u naš trud večeras. Slava Bogu za sve. Hvala otcu đakonu Aleksandru Mitroviću. Sad ovako
pozivam profesora doktora Bogomira Đukića i gospodina Jelića da podijelimo našim diplomcima diplome i ove prigodne nagrade. Angelina Kusić. Anđela Panić. A Saška Malivojević. Marina Dolić. Alena Irišić. Natalija Bogdanić. Simona Aleksić. Lazar Malivojević. Mira Drinić. Jelena Petrović. Jana Bagić. Žana Jotanović. Slavica Marković. Dijana Dušanić. Mira Antić. Ove za naše rukovodioce škole, zagovornica Marijana Subašić. Zakladu Aleksandra. Evo ja ću iskoristiti priliku da sve vas ovako zajedno pozdravim ispred opštinske uprave, ispred odjeljenja za društvene djelatnosti, da vam se zahvalim zaista što ste odveli svoje vrijeme i podržali ove ljude, da kažem, različitih generacija, što mi je jako drago da to vidimo. Mislim da je teste svakako ovakvi događaj potrebni i čestitke svakako i organizatoru, čestitke i ljudima koji su radili ovdje sa učesnicima koji su imali ovu sesiju. U prilike kaže se da svako od ovih ljudi koji radi lijepi rukopis ima neki talent. Međutim, uvijek treba još dodatno da se s njima radi, zato su ovi ljudi radili s njima i ja im čestitam. Zaista je prelijepo vidjeti. Moja neka preporuka je da ova jedna izložba koja je večeras ovdje ovih njihovih radova prošeta i svim našim i osnovnim i srednjim školama, da se malo to raširi, vide, jer zaista ovo neko moderno doba kada smo svi na računarima, mislim da je stvarno potrebno da se malo više posvetimo i pisanju i ovakvom načinu. Još jednom svima se zahvaljujem, svakako organizatoru, ljudima koji su radili i svakako ovim diplomcima sve čestitke i da prošire i da promovišu ovu vrstu obuke. Nadam se da će i dalje ovakve vrste sesije obuka biti uspješne. Svima vama se zahvaljujem i pozivam vas sve zajedno da pogledamo radove učesnika. Hvala.